up until kuze kufikeke la sekuzovela the New Testament now. I-New Testament yakhiwa iqala kulaba abaqala semuva ngoba yiba bebuilda i-New Testament bengekho ku-New Testament. Ay iphinde ngiyasala ngithi mina abantu be-Old Testament bebakha bebe prepare i-New Testament kodwa i-New Testament ayikake bebikho. bayishaba izinto eziningi oyibona emhlabeni ezenzeka la emhlabeni ziqala ezweni likamoya, zakhiwa le kwelikamoya. Mawubona uJesu ezobethela kwelenyama, lithi iBhayibheli uthi liyasho iBhayibheli ku-Old Testament ukuthi bambethela nezelelesi ezimbili kodwa akakabethelwe enyameni kodwa kwelikamoya sekabethelwe. Ngithi mina labafana yini leniphethe? Hayi bayasho bayachaza. Niyenzani? Hayi siyayibhema. Mina yazi uSathane usmart. Satan is very smart. Lithi iBhayibheli Exodus 20 ithi uJehova uNkulunkulu nobaba ngavela ubaboyise kubantwana. Kuso izizukulwane sesithathu nesesine kodwa kubenzela umusa abayinkulungwane abagcina imiyalo yabo. Into ebalekile futhi ugcina imiyalo yakhe. Ngithi mina ngoba ethi uhambela ububi baboyise kubantwana uNkulunkulu. Uyazi uchaza uthini la uNkulunkulu? Yeah. Abantu bonke abakhanyisa amakhandlela balahlekelwe iknowledge. Abazi ukuthi bawakhanyiselana. Ingilosi yabo leba abantu bakhanyisela ingilosi idinga ikhandlela. Ikhanselo. Welcome to the Dove Show. Of course, I hope I did Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound on camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kandami. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership and also donate. Your donation helps a lot. Thank you so much to those who are doing that. Don't skip the adverts. We really appreciate you guys. You must like the episode, watch it as well as share it with other people. So thank you so much to those who are really doing that. We really appreciate it. James, are we on Grace or what? We on Grace. We're on Grace. I love the new look. Oh. Ngiyakhanya mfo. Yeah, uthoba umotha uthi ngizosivula abafana. Sivula sibusise ne. Hayi, cela usivule baba. Episode ithi yokuqala. Cela usivulele so. Sithi wabumotha. Siyakwamukela. Amen. Itata lithini ixesha? Hayi ixesha likaThixo. Kunje dijiphingatha chilitsi. Yeah. Hayi. Yasifunda isivenda kancane. Hayi lokho ilokho kuphela usakufundile. It's been 6 months. It's been 6 months. Wamuzwa nje ashaya leyo phela. Yeah, lokho. Yeah, kushithi kushithi neye uzofunda 2 words. Okay, thank you so much. Thank you so much, Tata. We really appreciate it. I love every time when Bob Mota is here because we're gonna go deep in it. So I really love it when Babu Mota is here. So he's here today. Babu Mota, siyakwamukela showini. Amen. Ngithanda ukunibingelela egameni likaJesu. Yeah. Siyabonga ukuphinde sibe nani sihlangane la kanye nabalaleli. Sizokhuluma indaba nje eziphathelene nezwi kaNkulunkulu. Yeah. Ukuthi sihamba kanjani endleleni futhi sifika kanjani ezulwini. Yini ekufanele sihlukane nayo and yini efanele siyilungise because sila emhlabeni sisendaweni yama correction. This is the only place la kufanele sicorrect every mistake esiwenzile or simkhonze ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo hayi ngalendlela thina esifuna ngayo. Yilokho esikuzele. Abantu bayangihlupha laba Mota bangifonela abangibuza ngendaba angisazi sengizothi la Jozi date yokubhabhadiswa like bayangihlupha like. Last azange siyikhuluma. Sathi sizoyikhuluma mawubuye uzobusuna idate yala eGauteng cause. eGauteng date ikhona. Njengoba ngangishilo ngasho ngathena sizazokhuluma nama leaders ebandleni ukuthi idate izoba yini ipheso iconfirm ayiconfirmwayo. Therefore siyesa confirm idate yange 7 sa December.
7 December. 7 December yasebaptisa. Siyabonga bamotha. I hope abantu bazuleke emakhaya ngabe sangihlupha. I-dating 7 December. Yes. So bangakufonela abantu bathola ama-direction and everything. Yeah, bangafona. Yes, ngoba akhona amafoni abangawacontacta. Wasicela sinike wona bamotha. Kakhulu uma ukuthi mina angikho available. Okay. Bazokwazi ukukhuluma nabafundisi abakhona. Sicela sinike lawo manamba because abalekile abantu bengezu lokho befona ngake. Yes, thingwabhekela ubaba Peter. Oba Peter. Yeah, bangamthola ku 064 469 8859. Ya James ngicela uzungifakela ngicela bamotha ungisendele uJames sizomnika awafake la screen. Okay. Yeah. Uzo masiqeda ishow uzongisendele WhatsApp. Sure. Yeah, mase edit uJames uzwafaka screen. Okay, akababa umsweni. Wakhona namanye. Yes. Baba umsweni akhona 072 686 0627. Okay. Yes, so thumela now. Yeah, uzothumela ke. Yes, iwama phone number abangacontact khona. For ngebaptism ofuna uyana nabanye abafuna ukuzisontweni they contact lapho bazobadala. Yeah, ukuze bakwazi ukuba direct. Okay. Yes. And then enye ke baptism engazathi ke yona izoba ishort nethi sile yasemthatha. Oh. Yeah. Kusasa nje ngiyahamba. I5 kusasa. Ngizoyakhona so izoba ngeSaturday ke yona. Oh, okay. Ngoba namhlanje zi4 Should futhi 2 days. Friday, Saturday. I think izoba zi7. Friday. Yeah. Ongayi7 usemthatha ukuthi nini nimthatha? Well, i-date ilokhu ziyakhona ama-details wakhona. Akhona ku YouTube. Kahle bawafakile ku YouTube. Okay. Yeah, the young is7 this month. Okay. Yeah, November. So ngizobe ngikhona ke le eMthatha. Ngazi Western Cape or Eastern Cape khona lapho. Yeah. Amen. So ilokho ke. Yeah. Ebese ngak-announce for now. No, siyabonga bamotha singangena endabeni. Yes, ngiphinde ngibingelele ke emakhaya, ngibingelele bonke abazothola bedibana nalo message for today. Into ke engifisa ukukhuluma ngayo namhlanje noma uNkulunkulu ayibekela kimi izinto ezi very serious kule generation ye end time. eBhayibhelini iBhayibheli lidivide ke ama sections ayi2 eBhayibhelini abhaliwe awu2 ama section bese kuthi isection ekungeyesithathu engabhaliwe eBhayibhelini ekhulunyiwe kusho ukuthi kuzoba isection engizothi number 3 kodwa ke ngizokuveza ukuthi yini le engikhuluma ngayo. Ku section number 1 noma ku section number 1 kukhona iTestament, the Old Testament. Ku Old Testament kunabantu uNkulunkulu abasebenzisile. uNkulunkulu bekasebenza nabantu ngaleso sikhathi abebagcwalise ubuNkulunkulu labo bantu. Bakwazi ukubhala iBhayibheli. Singababala abanye ke ngesibabale bonke ngoba baningi. Umoya kaNkulunkulu bewugcwele kulabantu ukuze babhale ini iBhayibheli, the Old Testament. Abo Moses, abo Joshua, abo Samuel singababala ngesibaqede. Labo bantu babegcwele umoya
kaNkuluNkulu ukuze bakwazi ukubhala umlayezo kaNkuluNkulu njengoba unjalo bebhalela generation to generation azofika emhlabeni ukuthi bazi ngala madoda ukuthi ngalenkathi ehamba noNkuluNkulu ahambe kanjani noNkuluNkulu and endleleni yini ebenze bahamba baxabana noNkuluNkulu kwabanye abahamba baxabana noNkuluNkulu. Ake sibekise nje uMoses is the first person obhale 5 books of the Bible. Wabhala the book of Genesis, book of Exodus, wabhala the Numbers book, Leviticus and Deuteronomy. That's Moses. uMoses mayebhala iBhayibheli ebhala lezo ncwadi wayegcwele uNkulunkulu, wayene connection noNkulunkulu all the way. All right. Bese kuthi makufika isikhathini sikaMoses masiphele isikhathi sikaMoses kwateka over Joshua. And uJoshua mayeteka over yonke into bekayenza noma into mayelida uIsrael beka refela to Moses ukuthi uMoses uhambe kanje noNkulunkulu uhamba kanje, meaning that bekafunda ukuthi kuhanjwa kanjani noNkulunkulu ukuze endleleni ningaxabani noNkulunkulu. Bekafunda ulokuza uJoshua. All right, laba babhala iBhayibheli mase kufika ke la uNkulunkulu abaprofeti abaningi abasebenzisile ukubhala iBhayibheli. Akekho obethi mayefika ebhala iBhayibheli abe against omunye walaba babhalile abakuqala. Kubingazathi uNkulunkulu bekakuye kuphela. Beka understand lozofika ukuthi hayi uNkulunkulu lo engihamba naye yilo uNkulunkulu obehamba noMoses. Bekafika khulume indaba kaNkulunkulu kaMoses. Kodwa uMoses unjani? Akasasekho. Laba basucceede uMoses bonke bebekhuluma barefele to uMoses. Kusho ukuthi bonke ababhala iBhayibheli noma bekangekho in the time esikhathini kaMoses kodwa bekazothi uMoses ubhalile wathi. Therefore nathi sihamba kuleyo ndlela. Because why? Because the same spirit leso uNkulunkulu beka operate ngaso kuMoses is the same spirit lesa operator ngaso kulaba prophet. Abe Old Testament bonke mawulifunda iBhayibheli uma ngabe liya contract umuntu ongamazi uNkulunkulu ongenayo futhi umoya kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ke la kuwe uNkulunkulu kuzahambe nabantu bayadinga abantu ukuthi baqale babe nomoya kaNkulunkulu and then bazokwazi ukuhamba noNkulunkulu. Kuhambeka kalula noNkulunkulu uma unoNkulunkulu. Kunzima ukuhamba noNkulunkulu, ukuhamba indlela kaNkulunkulu ungenaye uNkulunkulu, because endleleni uthi noma wenza amaphutha awukwazi ukwabona. Awukwazi ukubona ukuthi la sekuyiphutha lokho. Kodwa engifuna ukusho yilokho ukuthi laba bhali beBhayibheli bonke bebefakazelana, bebekhuluma into yabo kube yinto ehlangene. That means bonke laba bhali beBhayibheli bebekade benaNkulunkulu. Up until kuze kufike ke la sekuzovela the New Testament now. iNew Testament yakhiwa iqala kulaba abaqaba semuva ngoba yiba bebuilda iNew Testament. Bengekho kuNew Testament. Iphinde. Ngiyasala. Ngithi mina abantu beOld Testament bebakha prepare iNew Testament. Kodwa iNew Testament ayikake bebikho. Ake ngikubekisele nje. uIsaiah ubona uJesu sesiphambanweni ubethelwe esiphambanweni kodwa uJesu akakafika enyameni. Wayibeka baba uMose. Angazi ukuthi uyangizwa na. Yaqala ukuzizwa. uDavide ubhala incwadi yamaHubo 129 no122. Ubhala incwadi yamaHubo. Akekho ubhala incwadi ubhala ngoJesu obethelwe esiphambanweni uthi futhi wathi ngelikhulumele igama uthi izinja zingibunganyele zingishayile zabdabula umzimba wami waba ngama piece zalima emhlane wami. Ukhuluma ngoJesu kodwa uJesu akakafika enyameni. Akakazala uJesu. Kusashoda century before uJesu azozala. Kusho ukuthi abantu beOld Testament
bebuilda iNew Testament ingakabibikho yebo ezweni likamoya sebeyakhile sebeyibuildile seyikhona iNew Testament uJesu bambona ubethele esiphambanweni akakafike enyameni umotha uthi ezweni likamoya bayishaba izinto eziningi oyibona emhlabeni ezenzeka la emhlabeni ziqala kuqala ezweni likamoya zakhiwa le kwelikamoya mawubona uJesu ezobethela kwelenyama lithi iBhayibheli uthi liyasha iBhayibheli kuOld Testament ukuthi bambethela nezelelesi ezimbili kodwa akakabethelwe enyameni kodwa kwelikamoya sekabethelwe kusho ukuthi iOld Testament yakha ibuilda iNew Testament ukuthi ngoba usibona sila silungiselela lozayo uthi uJohane mayefika uthi mayesefikile uJohane uthi mina ngizolungisa indlela yalozayo ukhona ozemva kwami kodwa mina ngizoyilungisa indlela yakhe uthi lo ozayo angifanele nanokuthinta umchiwu lo wezicathulo zakhe kusho ukuthi lo ozayo mkhulu kunabo bonke so manje ke uJesu so manje iBhayibheli iNew Testament beyakha iOld Testament beyakha iNew Testament ngoba iNew Testament mayisiqala yakhiwa uthi uJesu mayisefika kubabhali nabaFarisi uthi ke manje yimi lo sengikhona engizofela izono zabantu baxakeka ababhali basambona kodwa bebemlinda iminyaka inkinga yini inkinga uSathane ufike wabamanipulate wabasikhohlisa wabafundisa ukuthi babe ngabantu bomthetho weBhayibheli bengenamoya kaNkuluNkulu iBhayibheli ukuze liunderstandeke liinterpreteke uliunderstand lidinga umoya kaNkuluNkulu that is why ngithi laba beOld Testament bebegcwele uNkulunkulu that is why bakwazi ukubhala iBhayibheli babhala baze babhala ngento engakenzeki bathi izofika uzoza balokho bafika bathi bashona uJeremiah bavela abanye bathi uyeza bahambe bandlule emhlabeni bavela abanye bathi uyeza bekhuluma language yini ngizama ukuthi uma ufika kuNew Testament selakhiwe iNew Testament yakhiwe le ya old ne yi old eyakhi iNew Testament by build iOld Testament by builder iNew Testament by builder ezweni likamoya bayayibona bambona uNkulunkulu ezweni likamoya zonke izinto zabo zakhiwe ezweni likamoya that is why bebekhuluma same thing same language bebenga contradict bebengahlukani bebengalwi bengangafika uJeremiah yathi hayi uIsaka kushumuela ngazona hayi uDavid akakhuluma ngazona mina ngiphethe yona ufika khulume yakhe lo assignment yakhe uNkulunkulu akunikeze yona afika ikhuluma ithi gqi ashiye labanye kubuya abanye bafike bakhulume yabi assignment ngoba la kwenziwani kwakhiwa iNew Testament kuOld uyayizwa lento ngisho so lithi ke lapha lithi uthi ke uDavid uthi bangishayile ngingabala wonke amathambo emzimbeni wami uthi bangilimile ukhuluma uDavid izwe likamoya akakhuluma izwe lenyama lapho uDavid uthi khuluma into ezikalo ngoba uJesu akakafika akakashayo akakabethelwe esiphambanweni kodwa kukhona kuOld Testament ngoba iOld Testament beyakha the New Testament mayifika iNew Testament uJesu ke seyaqala okay uyakushumayela uyakhuluma izinto eziningi uyabafundisa bayamrejecta urejectwa ngabobani ngababhali nabaFarisi izazi imthetho bayawazi umthetho kodwa inkinga abanayo uNkulunkulu ngoba kuyahlupha ukulazi iBhayibheli ungenayo uNkulunkulu ungenawo umoya kaNkulunkulu especially to each generation le esikuyona so mayifika ke le generation le ye New Testament maselifika iNew Testament selivela ke ngoba iNew Testament phela yila uJesu kufanele ukuthi ayobethelwa khona esiphambanweni ukuze la ezokwakha ibandla lakhe leli labapostoli malakhiwa ke ibandla labapostoli uyalakha uJesu uyalibhida namba abapostoli uyabafundisa indlela yakhe masefika ke la kuNew Testament into engize kuyo yile iNew Testament mase seliqala iNew Testament kutholakala abapostoli bayashumayela umlayezo kaNkuluNkulu uyaqala the book of Acts okay sekuyaqhubeka sekufika la kungena khona umpostoli Paul uyafika umpostoli Paul uyaqhubeka nomsebenzi kaNkuluNkulu
ziyabhala incwadi kodwa la awutholi labapostoli belwa bodwa mawukuthi makufika umoya ukuthi baloko bodwa bayabizana bathi wo akusesiye kaNkulunkulu sekungeyethu once kwaba nomoya nje okuxabana akusesiye kaNkulunkulu sekungeyabantu leyo uNkulunkulu akekho la kunomsindo uNkulunkulu akangeni la kuliwa khona uNkulunkulu uthuma abantu uzongizwa ukuthi ngiyaphila uNkulunkulu uthume abantu ukuthi ababhale iBhayibheli that's why kunomphostoli Paul siyafunda ngani kunabo Petro kunabo Johane bonke laba bafakaza ngalo okuyena oleke eCalvary ngoba sekwakhiwa ini la iNew Testament iNew Testament elisha sekwakhiwa lona manje ngoba sewufikile imvu le iwundlu kaNkulunkulu leli lahlatshwe eCalvary so ke mabefika la baqale bafundiswa ukwamkela ukugcwala ngomoya oyingcwele why fanele ugcwale ngomoya oyingcwele ukuze uzokhuluma indaba unganciki kwakho ukuhlakanipha unganciki ukuthi wena ufundile unama degree unama masters nciki kuhlala elizwini lakhe umoya oyingcwele uye ozofundisa mina nawe ukuthi kuhanjwa kanjani noNkulunkulu sekwakhiwa a New Testament manje lakhiwa ngabapostoli umsebenzi wabo manje ukuthi mabafunde bafundise bashumayele ivangeli eliqondile likaKristu so kulaba apostoli bekungekho ukukhombana ngeminwe bekungekho kule testament the New Testament so manje ke la kwakhiwa ini abapostoli umsebenzi wabo nabaprofeti umsebenzi wabo abaprofeti beOld Testament ngabapostoli beNew Testament umsebenzi wabo kwenzani ukubhala testament elisha laba balibhalile iTestament elidala baqeda ngalo so now sekuyisikhathi ukuthi babhale a New Testament iassignment yalaba there was nothing wrong ngeOld Testament ayikho into wrong kodwa ukuthi iOld Testament besebegcine bekhonza okudaliweyo kunokukhonza umdali life ike yaxabana khona noNkulunkulu for instance angibekise uma kuthi bakhonza isabatha uma kuthi fanele bagcina isabatha ngizokuchaza ngoba sokufikile lapha uma kumele bagcina isabatha laba bantu isabatha lidalwe ubani uNkulunkulu kodwa manje ngoba begcina isabatha sebeligcina in such a way ukuthi isabatha selilikhulu kunoNkulunkulu so leyo nto ke seyamcunula uNkulunkulu baligcina ngokwendlela yabo hayi ngokwendlela yakhe number 1 la eBhayibhelini angikhumbuli ngisho yi1 ifamily asithi ifamily eyi1 asithi kune family la eBhayibhelini eke yathi abantwana bakhe sibekise ngawe Chris unabantwana abayi10 or whatever number onayo mawunala abantwana obvious ukuthi noma ungaba strictly kanjani noma ungabafundisa kanjani indlela kaNkulunkulu noma ukulunga kaNkulunkulu kodwa ukhona oyiwana ozophuma endleleni obviously ukhona oyiwana ozophuma endleleni it happens umhlaba lo siphila kuwo ngoba umhlaba njani ungcolile so ke manje akuthiwa ngeke uthole noyiwana athi uyazi mina sithe masivuka ngoba kuyisabatha uNkulunkulu asifundisile ukuthi esabatha asithinti lutho so kwatholakala ngikhuluma ngabantwana bakwaIsrayeli mina abafundiswe ukugcina ini isabatha awutholo oyiwani kuthiwa uthena qhamuke njengawuthi umntana mophula isabatha ithi ngimuse kuba priest abakhulu ukuthi nanga umntana mophula isabatha umthetho wesabatha uthi ophula isabatha makabulawe makakhandwe ngamatshafe so that ngilethe umntana wami ukuthi bambulale akhona yodwa kaBhayibheli iBhayibheli lezilo instead bakaze mhlambe wena la ifamily yakho ugcinile isabatha but ngale abaligcinanga isabatha unga-accuse laba bakale hayi abakho kusho ukuthi cha isabatha uligcina ngokwentando yakho hayi ngokwendlela kaNkulunkulu therefore sewuliphulile isabatha ngoba manje wenza ngani ngokwentando yakho hayi kaNkulunkulu kodwa uma abantu besaba uNkulunkulu bebezothi makufika isikhathi sesabatha makuthi umntana wakho ungabi namesi uthi as long uNkulunkulu ethena umuntu ophula isabatha makabulawe ubuzomthatha yombulala so ke isabatha lagcina likhonzwa ngabantu sebeyeka ukukhonza uNkulunkulu
kanti isabatha lithi iBhayibheli keep the Sabbath holy funeka ube ungathinti lutho according to God, but you are serving who? uNkulunkulu, ukhonza uNkulunkulu. So abantu abaningi bagcina behlezi kulezi zinto ezidalwe uNkulunkulu. Lezo zinto zamcasula kakhulu uNkulunkulu ukuthi lezi zinto sebezenza sekuyizithixo zabo. Kwalona isabatha lela abaligcinayo sekuyisithixo kubo. Sekungazathi mabegcina isabatha sebenze noma bangona benzeni all this week, all the 6 days, 5 days. Bangona whatever 6 days bone benze yonke into, but ngesabatha ke sekumele babe ngcwele. Only ngesabatha. Maliphele isabatha ungabuyela esonweni yodla isono anyhow. Kodwa kuyothi bakufika isabatha uphinde ube ngcwele ngesabatha. Uyabona ukuthi ikule betrayal, yabona. So uNkulunkulu ke manje leyo nto leyo ayimthokozisanga. That is why all along mayizenza lezi zinto angisho uNkulunkulu always uba no plan A no plan B or plan C is God. Wenza noma yini. So uma ebafundisa to keep the Sabbath or ukulandela uNkulunkulu honestly, if bayafaila uzoba nenye indlela ngoba uNkulunkulu akakwazi ukubekezelela isona. uNkulunkulu mawungona manje uNkulunkulu yabona lo mhlaba esikuwo le generation esikuyo ukukutshela iqiniso eliphelele Chris ngabe le generation ngaba iseko ngabe kudala iqedile uNkulunkulu lesikuyo le hayi ngaba iseko le ngabe sewuyibhubhisa even 5 times uNkulunkulu le generation le yethu oluka uyiqedile uJehova igeneration yethu ibanjwe nje uJesu ukuthi uJesu ngoba waye eCalvary yileyo nto emenza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukubhubhisa umhlaba because uJesu mayethi uNkulunkulu uyawuqeda umhlaba labantu uyababona ukuthi benza izinto engenziwanga ngisho eSodoma neGomora benza izinto engenziwanga ngisho esikhathini sikaNoah ngeke ngatshela abanye abafana lapha eJardini kimi bendlula baphethe lento le yap yangazi into lento abayibhemayo yap yena yangidivertisa manje la kuyakhona ngifika kudala ngithi mina labafana yini le niphethe hayi bayasho bayachaza niyenzani hayi siyayibhemathi mina yazi uSathane usmart Satan is very smart lithi iBhayibheli Exodus 20 ithi uJehova uNkulunkulu nobaba kaphela ubaboyise kubantwana kuseyizukulwane sesithathu lesesine kodwa kubenzela umusa abayinkulungwane abagcina imiyalo yabo into ebalekile kufanele ugcina imiyalo yakhe ngithi mina ngoba ethi uhambela ububi baboyise kubantwana uNkulunkulu uyazi uchaza ukuthini la uNkulunkulu abazi ngithi mina lalana mina esikhathini sethu mangikhula mina kuleminyaka ngisasemntwana bekukujwayele abomkhulu bethu babe bhema lento abathi inqawe uyabona yabona ukuthi ngawe beyismart ngaleso sikhathi kule ya generation beyismart wafika uSathane wa-escalate wathi i-last generation ngizoyishaya ngale enamapipe le amapipe because why because ngihambela ububi baboyise kubantwana wone le ya generation yasemuva ayizange yamkhonza uNkulunkulu faithfully so le generation obviously iphuma endleleni kakhulu ke le yethu kuphume le yokuqala lesilandela ku generation yipe reject uNkulunkulu ayizange yayenza intando kaNkulunkulu that's why yaqala lapho ukubhema lento abathini inqawe yaba so ngale kathi bebhema le yanto le ba provoke uNkulunkulu ukuthi ku generation yethu ngoba ubhema lento le ubhema wena Chris kunabantwana la kuwe kunabantwana obhema la ubafaka umoya wokurebella against God, meaning that uma bezalwa emhlabeni bekhula kuzalwa a rebellious generation uzalwa vele rebellious. That is why generation ike a last generation corrupting ngalendlela engakhona because gone leya generation esemuva ya inherit spirit saze sazongena kule generation, the last generation. And then enye into ofanele uyazi uJesu mayebuya uJesu irapture or i666 or antichrist uantichrist uzovela kule generation ready ukwamkela uantichrist. Before izomamkela uantichrist funeka iprepare kuqala spiritually yenze imisebenzi yakhe yenze intando yakhe kuqala, then leyo generation generation ezo receiver uantichrist. So now each generation emoshile yile esemuva iye yaphuma uNkulunkulu, and then makuphumele kusho ukuthi leke gijima ehlathini ke west unale. So uyayibona ukuthi leya ngendlela uSathane smart ngayo leya babebhema le inqawe but le seyibhemisa ini lamachupu wakhona
because uya escalate. Why ifundisa leyo nto? Ngoba uNkulunkulu uthi ngihambela ububi baboyise kubantwana. Ngiphanisha last generation or ngiphanisha generation yenu because yini eniqale ngalento naphuma esandleni sami. Uyayibona le nto right? So kuphume generation le, and then the generation yakhipha wonke lama generation alandela ngemuva aphume endleleni because vele leyo kuqala iphumile endleleni. That is why ke sobabona bebhema lezi zinto abayibhemayo manje. Ngiyayithola. So uNkulunkulu ke izinto angayifuni akafuni mayebeka into bese nikhonza kwendlula yena. Njengoba ebeke lezi zinto lezi ayibekile njengamanje nje kunamabandla emhlabeni agcwele. Azi ukuthi mayeyokhonza kufuneka light abakhandlela. Fike inkonzweni lapha kulayitwa amakhandlela. Uyabona ukuthi kule generation sekuyisithixo lesi abazi ukuthi le khandlela la light elwani right from the beginning. Uma singayichaza nayo leyo ukuthi why kwakufanele kulayitwa amakhandlela. Lithi iBhayibheli endaweni engcwele fanele kuhlale kukhanya. That's why bekuhlala kukhanya amakhandlela. So ngike ngabuza abanye bathi kimi ngifuna ukuze enkonzweni yakho. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi niyawalayita amakhandlela. Bakithi abantu bayahlupheka. Niyawalayita amakhandlela enkonzweni. Kuzoza abantu layite amakhandlela. Ngathi mina ngabuza umbuzo kuye mina. Ngawubuza ke nalo. Ngathi mina yini umsebenzi wekhandlela? Wathi ukuthi ifuneke kukhanye la kube nezinhlanhla kukhanye whatever inhlanhla noma yini. Ngathi mina kuye umsebenzi wekhandlela kusho awazi. Umsebenzi wekhandlela angisho ama generation ayaqhubeka ngathini kuba ne civilization bayaqhubeka babe yabona. So bekhanyiswa izibani lokho yalo mthamako kwahamba kwaba namakhandlela akhanyiswayo. Akhanyiswa kuphi ukuthi kukhanye endlini. Right? Kodwa ke manje endlini makukhona igesi is brighter than ikhandlela. Therefore there is no need to light ikhandlela kanti kude gesi endlini. So ngeke babona abantu ebugcwabeni ngithi uyabona la kuphambene izinto la. Ukhanyisa ikhandlela enabalibeke lapha phansi. Liyakhanya but at the same time ikhanya igesi. Kanti ine brighter than ikhandlela negesi. Yabona? So ukungazi iBhayibheli lithi by the lack of knowledge people perish. So makhanyika igesi there is no need of ikhandlela. Chris. There is no need for ikhandlela makhanya igesi. Angikusho lokho. Yeah. Abantu bonke abakhanyisa amakhandlela balahlekelwe iknowledge. Abazi ukuthi bawakhanyiselana. Ingilosi yabo leba abantu bakhanyisela ingilosi idinga ikhandlela. Ikhanyiselo okay. Ikhandlela balikhanya. Asikho isidingo ikhandlela malikhanya likhanyiswa ngoba kumnyama endlini. Ayikho enye into esingayikhanya, ayikho isubstitute yekhandlela. Therefore funeka usikhanyise ikhandlela. Makhona ilight is uyabona likuphi ilight lihlala phezulu. Ilight is brighter than ikhandlela. Uthi Jesu akeke ukhanyise isibani usibeke ngaphansi kwetafula usikhanyisela ukuthi kukhanye endlini ukhanyiselwa abantu. So uma khona ikhandlela uma khanya ikhandlela kusho ukuthi igesi ayikho. Makhona igesi therefore there's no need of ikhandlela. Oba ikhandlela igesi ikhanya brighter than ikhandlela. Right? Okay, siyaqhubeka ngiyaqeda. Uma kukhona ilanga njengoba kukhanya ilanga nje. There is a need yegesi. Mawukhanyisa imoto ebusuku uhamba ebusuku ukhanyisa imoto ukhanyisa ama headlight is because kumnyama. Mawudrive ebusuku kwaze kwashaya u6 ekseni. Mase kusile uyawaswitcha off ama light because sekhanya in manje. Light is brighter than ama light wemoto. There is no need to khanyisa imoto ama light mase kuphuma ilanga. Therefore abantu ngokuba the lack of knowledge bakhanyisa amakhandlela kukhona ibright thing than ikhandlela. Bright light than ikhandlela. So that's a knowledge yabantu. So abantu ke bagcina sebekhonza izinto kunokukhonza umdali. Lezi zinto ayidalile bagcina bayikhonza. That's why uNkulunkulu kwadinga ukuthi release uJesu. uJesu ukuthi hayi abantu mabeze kimi ngoJesu ngoba bayahluleka ukungikhonza mina engidala izulu nomhlaba. I'm the creator. Fune ngabe bakhonza mina but instead bakhonza ezinye izinto lezi engidalile. uNkulunkulu akhuluma ukuthi like njengoba ngisho ukuthi abantu once basebelebrate isabatha bacabanga ukuthi sebeqedile ngoNkulunkulu sebemkhonzela uNkulunkulu is fine sebeyongena esulwini. Kanti is not about that. All right.
Angazi ukuthi ku-answered la. No, ichazeke. Alright. Abapostoli ke babhala iBhayibheli umsebenzi wabo. Balibhala bengaphikisani. Babhala iBhayibheli uma bephikisana abapostoli babebuya phansi bebizana bathi ake sibuyele eJerusalem siyohlala phansi sibe nemeeting. Ukuthi bazalwane why kukhona ukwehlukana kithi ngoba thina sakhiwe unity. Funeke sibe united. Kusho ukuthi uJesu mayebuye ezolanda ulanda ibandla elinjani eli-uniform eli-united. Ibandla azolanda lelo. Ibandla lizokhuluma one voice elizokwenza into eyodwa. Hayi elizothi hayi thina singcono kunabo bani singcono kunama Church of Christ ama Church of Christ angcono kunabantu. Hayi uJesu ulande iunity. Ibandla elizokwenza intando yakhe phela. Akalande imfundiso better than any other pastors or church that is better than any other church. Ulande iunity uJesu. So abapostoli umsebenzi wabo bewubhala iBhayibheli. Balibhala ke baliqeda kwaze kwafika encwadini the book of Revelation. Apostle John seyobhala incwadi yesambulo. Wabhala waqeda lafika kusambulo. Liphelile ke iBhayibheli. Ibhali iOld Testament yayiprepare iNew Testament. Yafika iNew Testament yagcwala yaphelela. Then sekugcwele iBhayibheli. Sekuvela lelizwi kuJesu uthena ke manje abahambani nishumayela ivangeli ezweni lonke. So umsebenzi ke wale generation ekhona manje ukushumayela ivangeli. Akusuku analyze ivangeli ukuthi yazi la umpostoli bekangasho ukuthi ngoba ngeke understand umpostoli ungenawo umoya ingcwele. Kudingeka ibandla libe nomoya ingcwele or abashumayeli babe nomoya ingcwele ngoba knowledge yabo at the same time iyabadeceive bona. You understand that? Knowledge yabo lo lwazi labo lwenza uyabona mawuzothatha uzokwenza ngokwendlela yakho you are actually minusing God in your life. Mangizothi sengifuna ukuhamba ngendlela ngesystem of this world kusho ukuthi you minus God in your life. So manje into ebalekile la ukuthi abafundisi noma abashumayeli balesikhathi se-end time amababuye back engqondweni zabo ba understand ukuthi umsebenzi wabo ukushumayela ivangeli akusu analyze ivangeli akusukuloko ebhizi correct amavesi la lithi iBhayibheli encwadini yabaseKorinte Act chapter number 17 verse number 11 lithi from verse number 10 to 11 lithi abaseBeria babebahle kunabaseThessalonika. Yini into ebenze yababahle abazalwane bonke kodwa kukhona abahle kwabanye. Wayathi bahle umpostoli la uthi abaseBeria babebahle because why? Because bebehlola imbhalo ukuthi ngempela zonke izinto ezishunyayezwe ngabapostoli zinjalo yini eBhayibhelini. Yayithola. So kubalekile ukuthi igeneration yamanje umsebenzi wayo ukuthi mase kushunyayeliwe ake uhlole ukuthi ngempela lo muntu oshumayelayo unguye na okusala uthi ufuna ukuya khona. Ngoba kungenzeka ukuthi ushunyayezwe umuntu kanti akakusi la ufuna ukuya khona. Wena ufuna ukuya ezulwini kodwa yena akakusi lapho. Angazi ukuthi isikhathi sethu sesingakanani. No, angazi ukuthi isikhathi sesingakanani. So manje ke abapostoli kwakungekho ukuphikisana kubo. Yeah. Like igeneration yamanje. Generation yamanje iphume out endleleni, iphumile out igijima ngale kwa touchline. Ayisekho elayini kaNkulunkulu. Into ebhizi ngayo ibhizi ngeargument. Kubhizi instant ukuthi kwakhiwa umzimba kaKristu, uJesu ebuya sibona ukuthi impawu zokubuya kaJesu nazi lezila siyazibona. Funeka ngakuprepare ibandla, kuprepare abazalwane. Sekumele ngabe manje abafundisi all around the world bayamemana mfundisi ngicela uzongincedisa la ingathi ngila anga understand ngicela la nalo umile ngelakhe isonto akusili kaJesu ngelakhe angeke ngene onye indoda izoshumayela la ngoba mayingeze izoshumayela la bonke labantu bazohamba udefend abantu ngabantu bakhe manje. So isikhathi esikuso sesikhathini la abantu babhizi ngabantu ngokudlala nabantu noma nokudeceive abantu ukuthi abantu bagcine bese ikhwameni zabo bekuma pocket wabo. So i-first generation ilokhuza i-Old Testament bonke bebekhuluma indaba kaNkuluNkulu bonke bekungekho ukuhlashana kuze encwadini yabapostoli bonke bebekhuluma indaba kaNkuluNkulu bekungekho ukuhlashana. But last generation le group yethu yokugcina
noma le group esingayibiza ukuthi ugroup number 3 because lama group phela ahlukene group number ye Old Testament group number 1 group number ye second Thessalonians ye second New Testament group number 2 bese kuzoba group last group phela sikhona ngoba siku rapture bakhulume laba bebekhuluma ngathi siyi group ezweni likamoya ukuthi nampa abantu be rapture yithi ke lapho kufanele ngabe sesishumayela ivangeli lokuthi siyahlangana siba united singabafundisi senza into uNkulunkulu ayifunayo ayefunwa yithi ayefunwa ibandla lami efunwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi so now ibandla lamanje libhizi ngokuphikisana libhizi ngokuthi lo mkhulu kunaloya loya mkhulu that's why kunabo bishop bayibekile uyabona khona yonke lento so ake singene ke evesini funda iverse lapha 2 Timothy chapter number 4 bewamaningi amavesi engizowafunda kodwa ngizothi nje ukuthi kancane 2 chapter number 4 lithi-ke chapter number 4 Timothy 2 Timothy chapter number 4 uthi uTimotheo uyalwa ukuba aqine Timothy uyalwa ukuba abe njani aqine namanje ke ngizolaya nami abanye oTimothy abakhona emhlabeni njengamanje ukuthi mabaqine ngoba isikhathi sokugcina lesi uSathane lithi chapter number 22 lithi uSathane uyafuna ukuba anihlunge njengogolweni kodwa ngizobayala ukuthi baqine lithi ke la ku chapter number 4 ngiyaniqinisa phambi kaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithi shumayela izwi nanti verse ngiziko shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso ngoba silas generation therefore fanele sishumayele ivangeli kuyisikhathi noma kungesiso kodwa thina fanele senzeni qhubeke nokushumayela la umpostoli uthi ngiyakuqinisa Timothy wayamqinisa because kuzofika ikhathi ezinzima emhlabeni makuqinisa eqinisa uTimothy uPaul Paul uqinisa bonke abazalwane abazofuna ukuhamba njengayo uPaul njengayo uTimothy ukuthi sifuna ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu ayethu so manje uthi lana ke ngiyakuqinisa Timothy manje ngoba eqinisa uTimothy uqinisa bonke abazalwane abakhona emhlabeni abakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi and uyabuya very soon uthi ke shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso besathi sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela yenzani sola ukhuze bese uyayala so ibandla elingasolwanga akusile lika Kristu ibandla elingayalanga akusile lika Kristu uyabona ngoba manje umsebenzi wethu ukulisola ibandla makuthi lingasahambi kanti no akusesindlela kaKristu inamba ngayo so njengamanje njengoba kugcwele ama-argument agcwele umhlaba wonke like abafundisi baphikisana nalo uyingcono ibandla lakhe lingcono naleli uyabona ukuthi manje akusahanjwe ngokaKristu uyabona lithi iBhayibheli la shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa ubekezele nokufundisa why fanele uzenze lezi zinto why fanele usole why fanele uyale why fanele ufundise it's because kune verse number 3 uthi ngokuba kuyakuba khona izikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko ngokwani ngokwezinkanuko baya kuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo uyabona ukuthi abantu bazobe bengasalandeli ivangeli
bazobe sebelandela ukubatshwa kweindlebe zakuthi lo ushumayela lo ukuthandwa yimi kuleli abandla kuvumeleke yonke into then besaya lapho uya la kufuna khona inyama yakhe hayi la kufuna khona umphefumulo wakhe ngoba umphefumulo uzoba against inyama yakho umphefumulo ufuna iqiniso kodwa inyama ifuna amanga usathane usebenza ngayo inyama to deceive many people in the world. So udukise abantu abaningi usathane emhlabeni. So manje lithi la iBhayibheli lithi ke ngokuba kuyakuba khona izikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso. Uthola ukuthi umuntu yikholo usindisiwe. Kodwa mawungathi umfundisa indlela eright eqondile ukuthi na indlela eright ofanele uhambe ngayo njengoba ungumzalwane usindisiwe. Siyavuma usindisiwe kodwa lokhu ngathi kusasele kufuneka usolwe uyale ufundiswe ngakho konke ukubekezela. Ngoba ukholo ukuze lakheke lakhiwa yini ukufundiswa ukuyalwa yabona makuthiwa uyabekezela kusho ukuthi ubekezela la kunzima khona kungekho lula khona yabona. So manje ke lithi lapha ke ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo abantu bazolandela inyama yabo balandela inkanuko ukuthi hayi umfundisi lo ushumayela lekithandayo hayi le engihlukanisa nezinto zami angeke ngikwazi ukumlandela ngilandela lo owenkanuko wenyama. Lithi iBhayibheli ku chapter number 7 lithi uthi umpostoli Paul lokho engikuthandayo angikwenzi kodwa lokhu engingakuthandi ngiyakwenza ngani ngoba la kimi kwakhe umthetho wesono wakhile lapha kimi ngabona lento le. So manje ke la iBhayibheli lithi ke sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela ngoba kuzofika ikhathi la abantu bezoyibothela khona abafundisi bamanga abazongenisa izifundiso zamanga ukuze balandele babalandele kulokuduka kwabo. Uthi chapter number 2 verse number 11 uthi kuThessalonika 2 Thessalonica uthi ngoba bengafunanga iqiniso ukuze basindiswe then uNkulunkulu besabathukumelela amandla okuduka. So ngifuna ukuthi abazalwane kufanele bawaqaphele amandla ukuthi amandla khona emhlabeni ngabe ngamandla kwamuphi umoya because imimoya eoperatayo especially kingdom of darkness miningi igcwele umhlaba kodwa umoya kaNkulunkulu wodwa umbodwa umoya kaNkulunkulu yiloko umoya ingcwele okwazi ukuthi ulalele izwi kaNkulunkulu ngalendlela lingakhona. So ke lithi ke ngokwezinkanuko zabo baya kuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni bafulathelisa izindlebe kuphi eqinisweni balifulathela iqiniso sebelizwile abaningi bazolizwa iqiniso kodwa bazolifulathela. Why balifulathela? Because inyama yabo ifuna ukuduka ifuna amanga. That is why ngithi ke kuwe inkinga yesivangeli namhlanje akusekho ukuthi bazalwane let us reason together man sihlale sibonane why sihlukana la why sikhona la singaboni ngaselinye khona even the pastors of this day. That's why kunayo yonke chaos manje isikhathini sethu because why isikhathi se-end time la usathane ekhiphe yonke imimoya yokudukisa abantu ukuthi kube nabafundisi abazodukisa umsebenzi wabo ukudukisa kodwa ungathi wena bashumayela lo kanti bazodukisa emhlabeni. So manje lithi iBhayibheli bazozibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Ngiqedelela lapha bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni baphambukele izinganekwaneni kepha wena qonda ezintweni zonke ubekezele ekuhluphekeni wenze umsebenzi womvangeli ufeze ukukhonza kwakho. That's the reason yokukhonza kwethu. Yabona. So last bengithe ngizofika ngikhulume ngeThessalonica chapter 2 la likhuluma khona ngomoya kaAntichrist osusebenza emhlabeni. Dala wafika kumoya kaAntichrist emhlabeni. Dala wafika kudala wafika. Ubona ngana ngisho umoya kaAntichrist uprepare indlela yokuthi ibandla kufanele lihambe so that uAntichrist ezokwazi ukuoperate emhlabeni. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngizoba nesikhathi kahle mangibuye. Phinde mangibuye ngizoyikhuluma kahle indaba kaAntichrist. Spirit of the Antichrist. Angazi isikhathi sakho sithini James Katsethi 47 vele sesilokhuzini senai 10 minutes 10 minutes okay. So
asifundeke bese ngizoyikhuluma kafishane naye. 2 Thessalonica chapter number 2, only chapter number 2. Yes. Lithi isihloko sakho sithi ukufika kwenkosi kuyandulela ukufika komuntu ongenamthetho. Ubani umuntu ongenamthetho? Yilo obizwa kuthiwa uAntichrist. Ispirit sakhe sizofika emhlabeni. Singene ebantwini abaningi. Yabona umuntu mayengakholwa engasindiswanga or ekholwa nje ikholwa elilukewarm ngoba kuyi dangerous ke ukuthi ube umzalwane but ube umzalwane ophakathi olukewarm or obandayo ngoba abazalwane bahlukana igabana eziwu3. Kunesigaba sokuqala esibizwa kuthiwa awubandi. Bese kuba nesigaba sesibili esibizwa ngokuthiwa uphakathi nendawo. Bese kuba nesigaba sesithathu esibizwa ukuthiwa uyashisa. Kusho ukuthi ikholwa uNkulunkulu alifunayo yile lelishisa. Makuthiwa uyashisa kusho ukuthi umzalwane ogcwele umoya kaNkulunkulu owenza intando olangazelela ukwenza intando kaNkulunkulu no matter how small it is but ngoba intando kaNkulunkulu ulwela ukuyenza. That's why lithi awubandi awushisi then ngiyokhipha emlomeni wami. So amakholwa ukuze abe ngamakholwa ngoba uSathane is very easy ukungena ispirits kaAntichrist kumzalwane. Very very easy. Uma umzalwane engena umoya kaAntichrist esenomoya kaAntichrist, one uzombona ngedressing yakhe ukuthi usindisiwe yena kodwa unomoya unespirit against the will of God. Ngoba igama elithi Antichrist phela lisho ukuthi umelene noKristu kodwa uthi ungumKristu. Kufuneka si understand leyo. So ispirit masingenile uthi wena ungumzalwane ubuhamba umelene nevangeli. Like uNkulunkulu mayingathi mawungumntwana kaNkulunkulu phila impilo straight. Yabona awukwenzi lokho awenzi lokho or awuhlanganyeli izintweni ezingcolile. Kodwa mawutholakala lapho kusho ukuthi ngaphakathi kwakho nespirit ska Antichrist. Nespirit sokumphika uKristu kodwa uthi ungumKristu. That's why kuthiwa Antichrist because umelene noKristu kodwa uthi uKristu. Kufana ukuthi ababhali nabaFarisi bengabantu abathi bakhonza uNkulunkulu. But mabefika kuJesu kuba abantu abawu2 abahlukene abezwani noJesu bayacabana. Ucabana kanjani noJesu nawufunda iBhayibheli uthi khonza uNkulunkulu? Athi uJesu ngiyindodana kaNkulunkulu. But hayi baphikisana bafuna ukumbethela esibambaneni. Ngenxa ukuthi uthi yena ungumntwana uyindodana kaNkulunkulu. Because why? Bane spirit abas inherited spirit son so kuba against Christ. Kodwa bethi bakuKristu. Bathi balinde uMesiya. Mayefika uMesiya athi yimlo abamboni uJohane kuphela wabona ukuthi uMesiya. Kodwa laba abafundisi abakhulu bakaleso sikhathi ababoni. Even Nicodemus uza kuye ntamba uthi ngicela ukubuza. Ngoba ngiyabona ukuthi umsebenzi oyenzayo wena kaNkulunkulu. Uthi awukujela. Lithi iBhayibheli lapha lithi iBhayibheli bafunda chapter 3 kaJohn lithi ulokhuza uNicodemus. He was a higher priest of Israel. But yena lithi at night. I mean during the day but at night he came to Jesus. What shall I do to inherit the kingdom of heaven? Kubuza ubani umfundisi omkhulu wakwa Israel oshumayele etempelini elikhulu laseJerusalem. Kodwa uze kuJesu uthi naye beka ngenye yababhali nabaFarisi. But lithi iBhayibheli wenza ntambama kuJesu azobuza ukuthi Nkosi ngenze njani to inherit the kingdom of heaven? Athi Jesu how? Benganweni ngumfundisi omkhulu a higher priest of Israel. Awazi ukuthi fanele you must be born again ukuze ungene embusweni kaNkulunkulu. Athi hayi ngisalo how can I be born again? Can I go back to my mother's womb and be born again? It's not possible. Kodwa umfundisi zibuza umbuzo ukuthi ngobe ngumfundisi ubashumayeza labantu ubasaphi? Mayengazi yena ushumayelani kanti awazi wena ukuthi fanele uzale kabusha ungumfundisi. Hayi Chris, ungathi mina sengiyofika ngiyobuza kuChris. Chris manje ngiyazi ukuthi ushumayela insindiso, uthi fanele umuntu asindiswe. Manje kufuneka ngizalwe kabusha ngibuyele esiswini sikamama ngezalwe kabusha. Kanti wena bokhona lo yini lento boyishubayela. Bobatshela labantu batshela ukuthi bayezulweni. Zibuza, bagcwele kabafundisi abanjalo abafana noNicodemus emhlabeni. Bazi imbhalo bayazi iBhayibheli leli bangakutshela. Kodwa ukuyazi intando kaNkulunkulu ukuyenza ngenye into is two different things leyo. Ukwazi iBhayibheli nokwenza intando kaNkulunkulu izinto eziwu2 ezahlukene lezo. So uNicodemus Jesu ngenze njani ukuze ngizale kabusha? Uthi Jesu okuzele umoya kuumoya kholwa yimi. Funeka uzale kabusha wena. Usindiswe. Kholwa uNkulunkulu.
So uNicodemus lo umfundisi. So ngizama ukuthi baningi abakhona emhlabeni bayashumayela banamabandla futhi aworthy aright anayo yonke into aright. Lokho akusho ukuthi usungumntwana kaNkulunkulu oyezulwini. Ukuya ezulwini kubiza ukuthi you must surrender yourself, you must deny yourself, you must forget about your life. Funeka kuphakama uKristu kunokuthi kuphakame wena. Because why? Because the spirit is ka antichrist ngale ngathi ungamile kahle noJesu siyakungena. uSathane uthola indlela encane yokungena kubantu abasebenzisa ku kingdom of God. Because sebe inheriting ispirit is ka antichrist. Why? Because abafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, bafuna ukwenza intando yabo noma intando yabafundisi. Amen. Into confuse yaba mother. Yes. Isitori saka Nicodemus. Njengoba ngesikhathi saka Jesu abantu they already knew ukuthi insindiso yini or what is to be born again. Ngesikhathi Jesu asaphila. Abantu uJesu mayefika uye ozofundisa abantu ngensindiso. Ukuthi insindiso ukuzalwa kabusha. Kusho ukuthi ukushintsha indlela bowuphila ngayo before because sewuyakholwa. Ukukholwa kuyakwenza ukuthi ushintshe impilo bewuyiphila. But ku Old Testament beyikhona insindiso nethi beyifihlakele beyingaka understandeki kahle. Clear mase kufika uJesu. UJesu bekasizoyicacisa yonke indaba yonke indlela yensindiso ukuthi insindiso ihamba kanjani. uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. That's why kuno chapter number 4 kaJohane. John chapter number 4 uverse number 17 uya ku 23. Lithi ufika kumfazi waseSamaria uhlezi naye. Mayefika lapha emthonjeni, usemthonjeni uJesu uyafika umfazi waseSamaria uzokha amanzi. Mayeka uthi uJesu ngicela umphamanzi. Uthi lona amaSamaria wadlelana abaJuda. Uthi uJesu kube bewazi ukuthi ubani lokhuluma naye. Yabona? Ngoba sekuzinsindi ngikhuluma nomsindisi manje la. Umtshela indaba uyathuka lo wesifazana ushiya lokhuza yakhe uyahamba uthi hayi khona umuntu ongitshela indaba ayilwana akusiyena uMesiya loya lo esimlindele. Beza kuye bamthatha baze bayongena endlini yakhe bayohlala naye. Yabona? Ngoba sekufike ukukhanya okunguJesu, sekufika insindiso enguJesu. uJesu uye ozoveza insindiso emhlabeni abangayazi. Uthi ke kulomfazi waseSamaria mabexoxa uthi lomfazi waseSamaria ingane abo baba babekhuleke ezintabeni naseJerusalem akuthiwa izona kuphela indawo zokukhuleka. Uthi uJesu lalela kasifazana sesifika siyeza isikhathi sesikhona namanje laba bayomkhonza uNkulunkulu bayomkhonza ngomoya nangeqiniso. Uyabona kusho ukuthi sekwenzekela manje mawuthola uJesu sowuthola iqiniso sowuthole insindiso kaNkulunkulu. That's why ke mawufika ku chapter number 2 uverse number 3 kaTimothy uthi lokhu kuhle kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu othanda ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. So abaJuda babazi ukuthi umsindisi uyeza uzofela izono zabantu. Kodwa babenga understand ukuthi uyofika ngasiphi isikhathi futhi kanjani. That is why noma sefika uJesu kwadinga ukuthi kube nama sign wokufika ukuzalwa kwakhe. Kwavela istar. Kwaqhamuka izazi zasempumalanga elandela. Uzilandela le star because of revelation. Bewungeke uyilandele nje inkanyezi. Wawuyoyibuka njengabanye. Herod bayibona inkanyezi bathi inkanyezi. Hayi, ayibahluphi. Inkosi yelihlalela le ndaba into evelele nje le yakhe. Yabo. So laba bayilandela they had a revelation yokuthi babegcwele bagcwaliswa uNkulunkulu ukuthi bakwazi ukulandela the stars. Because why? Sekuzalwa umsindisi emhlabeni. Jesu mayezalwa umsindisi. Kwaqala insindiso la eqala khona. Babeyilindela abaJuda insindiso. Nethi bayilindela bekuposition wrong. Sebengenwe ireligion. Yabona ireligion umuntu yamngena. Agcine sekayiso umuntu osontayo. Abe yikholwa nje umuntu uyayisontela. Ireligion yangenani dangerous. Khona abantu abasonta emabandleni bangakutshela omunye ngeke aphuma athi leli bandla laqalwa womkhulu bami. Since ngakhula mina ngakhulela kule ngoba usengene ireligion. Akangenanga ukukholwa kokukhoza uNkulunkulu. Because the Bible lithi without faith it is impossible to please God. Chapter number 11 verse number 6 ka Hebrew.
Yabona? So kubalekile ukuthi umuntu akholwe. Ngale nkathi ukholwa, you are actually connecting yourself to heaven. Uziconnecta noNkulunkulu ngale nkathi ukholwa. Mawukholwa ukuthi uNkulunkulu ngiyamkholwa. Kuyo yonke into ekhona, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungumsindisi. That's why lithi iBhayibheli, lokhu kuhle kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu. Othanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Mase ethi thanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Ngubani umsindisi? NguJesu. Ngubani uJesu? Lo ozelwe eBethlehem laseJudiya. Jesus Christ of Nazareth. Amen. Angisayanga lapha kumaThesalonika kubona isikhathi ukuthi amen. So uJesu ungumsindisi ozela ukuthi abantu bonke basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Kusho ukuthi mawuthola uJesu sewuthola iqiniso. That's why iBhayibheli lithi uyindlela neqinisa nokuphila, bese athi akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Angazi isithi answered. Kuzwakele. Yeah, uJesu umsindisi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Hayi sokubona ngokuzwa kwabo uMotha uzosichazela futhi. Yeah, ngo-Antichrist. Ngoba funa Antichrist simchaze. sikhuluma yeah. Lesa spirit senzima. Sihlula amadoda, Because sihlula yazi abafundisi. masibekazi mina bamothi Antichrist bengithi yini? Bengithi umuntu nje ongamfuni uNkulunkulu, ongayisebenzi, ongafuni nanokuthi yabo nje ikhulunywe ngendaba kaNkulunkulu, but bamothi maseyichaza sithi iAntichrist umuntu umoya ongenayo, ungena umuntu okholwayo kanti. Angisho manje ispirit lesi sifike yispirit sipheve indlela actually. Sipheve indlela yokuthi kuzo operate uAntichrist emhlabeni. Angisho ngoba ubona worldwide kunalezi zinto kunala ama changes ama new world order nani. This is spirit. Sesiyasebenza singenile ebantwini. So like kufana ukuthi uthotha ngumzalwane uyamthanda uJesu. Uthi hayi nami ngimamukela uJesu ngizomzindisa. Kodwa mangathi ngikhuluma nawe kukhona some of the things engibona ukuthi hayi lezi zinto ayihambi kahle. Umzalwane akakwenzi lokho. Mangathi ngiyacorrect singaxabana. Because why? Une spirit sika Antichrist. Sesingelile. Umoya. And then uAntichrist yena uzofika after makhambi bandla. Kodwa ke sizayikhuluma masithola isikhathi. Okay. Amen. Jesu Kristu inkosi. Isiphathi balo James. Semaningi lamaphathi. Baba uMotha uyishamanya ushanga amanye amaphathi. Maybe isiphathi. Hey. Sesidlule ku10. Mhlawumbe. Sesidlule. Azwe ngwabani. Possible. Ne. Yeah, check the latest one ukuthi bekuphathi ba. Otherwise, thank you so much for watching. We really appreciate it. Me, I go by the name Christmas. On sound and camera, I got my man James. And on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. This is Babu Mota. He came. When he come back, he's going to talk about Antichrist. So please stay tuned. Don't go anywhere. He's going to come back and break it down for us. Ukuthi le spirit sigena kanjani futhi sisukaphi senziwa kanjani si operate kanjani. James, are we out or what? We out. Yes sir. Amen.